الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب، يوم الثواب والعقاب. أما بعد، leo ngarjona na wanisa kisa ya nyumeni nande kisa ya mtume Dhulkifl, mwana mtukufu mungoni mwana wa mtume Ayub alayhi salam. Isimu ya hahe aswili do Bishir shahakazi wa Dhulkifl hasibabu ya hindi do kaya hukana muhahe harenge ahadi ya ukaya eke mtume wekao hakeza mazahahe hafu baingo jorenga ezamuza hahe ya balirishe ya pare wandu waabudi Allah subhanahu wa ta'ala wareti watimuasi akejuma amrisha wandu wafanya njema harezize wandu ufanya zembi. Ndungo ya vili kana juparujo hausiu hukana muhahe. Ndungo ya raru akejuma ufunga tumu imitana na juma uswali kwa masihu. Mtume Dhulkifl haina usiku akauswali sala jana ikasababu ka Allah subhanahu wa ta'ala hamtiar mazarah zahahe hamtukuza wa Ismaila wa Idrisa wa Dhulkifl kullum minas sabirin. Mtume Ismaila na mtume Idris na Dhulkifl hao pia mongoni mwa wasibirifu, mongoni mimi mtume wasibirifu wabiha hunu ulimenguni. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Walio hawanti pia mitume wasibirifu Allah subhanahu wa ta'ala hamjalia kaya mongoni mwa wasibirifu wasalihina wanruema weka Allah subhanahu wa ta'ala ujuko waliva makazi mema mauduti ya kiyama rahun duniani ra akhira. Wa kur Ismaila wal Yasa wa Dhulkifl wa kullum minal akhyar. Allah subhanahu wa ta'ala barashele kama mtume Ismaila na mtume Al-Yasa na mtume Dhulkifl hawansi pia mongoni mwa watukufu bika Allah subhanahu wa ta'ala hawatungua rahun duniani ra akhira akawa wandu wema wandu wasalihina wandu mafanya ibada. Haizo mtume Dhulkifl hulio harange yaadi ila kujutekeleza zanongo zila pia yajazi tekeleza akaziwa shesi mshino Dhulkifl mdumenza miadi shaitan wajua maqam ya Dhulkifl wasalima Allah subhanahu wa ta'ala aka mndu mwenza sibra mndu mtukufu mwanzi wa hasalima Allah subhanahu wa ta'ala harange ahdi akangangamiza Dhulkifl yafanyizo fanya hata mtume Dhulkifl ya hausiu ajua urenda naye nili Allah subhanahu wa ta'ala amheleusiu hapole jeshi la hahe halonsi wende wanza walauze wasubia mtume Dhulkifl wakajashinda hawansi pia washindiha hoza wasile daraja ila Iblis yazijua ajitoa volonte wae kaende yasubie mtume Dhulkifl. Na mtume Dhulkifl ukana muhahe harange ahadi tena kaya yaduhukumu wanadamu hawansi pia hawaadilifu adojo botasi ende kantar ma majlis alqada yuhukumu wanadamu rangu botasi hata wa dhuhuri. Mtume Dhulkifl akaurejo dahoni hahe ila lambabi hanu netanda wa hahe yerepoze mbabi ngabo usiku wikao mtume Dhulkifl wa kaurejo dahoni ende arepoze mbabi yakansibe tanda juu shetani Iblis haja bumwango juu harumwa mwango Dhulkifl nibalaka jawa yalala hajuha ambaye wendo ambaye mndu hazi ambule mwango ambaka eza ubeha uno hindi ambaye mndu hazi na mina haja bukao na muhtajoha hoju wakati ula mtume Dhulkifl ambaye johanza ndongo hindi ola Iblis ambaka rami rekomu ya hangu karturongo zana sika uhanza ujo untashi haki hangu kwa hansi pia kwa tundongoza zila pia zila ndabo ola mndu hazi ola Iblis sha raha mtume Dhulkifl katsojua wakati ula mtume Dhulkifl abagenda uje maudu harume majlis alqada amjuhur jeze haki ya babo wakati ula anisorongo wala arongo wala hata ula Iblis hamlatiza ula wakati wakao do mtume Dhulkifl yakola ala haringe mnaraha wahahe kajawahi yasiuha ijo wakati ukaya reje harume majlis alqada mtume Dhulkifl ambi mndundaza ula ukaya yabunga mjuhulinda harume mkonti wikamu hukumu wanadamu mtume Dhulkifl ende harume majlis alqada hakanti anso hukumu wanadamu na hangalia ukamujona ula mndu hazi wekauda kwa mndugozo dahoni kajamuna baada bala hatimiza bakibala hakumwana dama hata wakati wa dhuhuri uja arejo dahoni ende yavumu mbabi baada bala bonjo dani anzo yavumwe yakansibu mnatanda juu ula mndu hazi tena harde hareje hajahare mwango hamtarba mahadisi bala nyala tu wakati wa hahe mtume Dhulkifl ajwa hausiu ajawrenda nai haizo mtume Dhulkifl amenja hambia kauja harimo mkonti nuhrejeze haki ya hao sabani watu huja ula mndu hazi ambaka wala wandu wala ekatila tijati kansi damina
uhamba ukaya wajonike haki yangu baada hapo akaujua honde zao wondrongo za nai walindea wanilapiza ila demana natuhuja mtume Dhulkifl ambaye anga muhulinde siku leono katula hamtarma mahadisi bala hata ija ula wakata kabidi yavumwe wende zao ujua wakati yakayarejei ula harma majlis alqada mtume Dhulkifl hardi harejei ula majlis alqada akanta kwa hukumu wanadamu jata wakati wa dhuhuri hatimizi ula mndundo hazika jaja wabidi ntumbili mtume Dhulkifl kajasiwa hata hambia ula jirani wae utibulie mru hareme omango unu ba kamanzo nsi uhembabi nalizo mtume Dhulkifl akanta rumna tanda wahahe bana balenga hale ula mndundo hazo ula hardi haja ngonzo hiri ambaka kamanzo Dhulkifl uharamba kaya utibulie hata mwanadamu harumo mwango huo ikarima mahadisi na minaye jana hayo anambaka rije jaritimize dunizo garde kori kajabulia ola mrundu hazo ola njia au yarumo mwango iblis yajua opeua mrundu hazo ola kakanambulia iblis laanatullah ndo angalia harumo nyumba au ndumna foro yakabavuni harumo nyumba hanjia wala banda bala bwanjo ndani anisoromo mwango homoni mtume Dhulkifl hajua kaja wahasi tena ambe wendo ambe uje honuje na mitaamrisha mru atibule mru harumo mwango uno endelee wala garde kori ambe nje ambe atibule mru harumo mwango uno ambe wallahi alazim njabuli hata mwanadamu yarumo mwango angalia bamentu jabir andababi wala Dhulkifl harejea angalau mwangu bekaunda hobaya enamna bekaunda hobaya denamna bekaunda ulio azungule angalia ambe hunje hunu namnaje na mitizi amda terumo mwangu amba holiho tawe hujanga webanu na mitiba mwangu mtuje babano wabira idhan abowe iblis wakati ula manam mimi iblis eza uwe Henry azabari hindi ufanyo zinu sonde hiza nasiuha amba emani nifanye namna inu loka Allah subhanahu wa ta'ala hauvumizano au jailia kakujoka utarima za rehma za hae hautukuza hizo wangu mimi sija tanzania husubie hahindi le imani uloni ni ahadi ne miadi wairenga yaka kuna juparjo hausiu ne miadi wairenga yaka kutojuka juma utosa ze sala za masihu juma ufunga tume mitana wa Ismaila wa Idrisa wa Dhulkifl kullum minas sabirin وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين Allah subhanahu wa ta'ala hamvumizano ndondo haraba ukaya ye mungoni mwa wasubirifu asubiri namnaje asubiri ya ukaya yatiheusiu asubiri nanzaya emitana hayonta kutoka juma funga tumu asubiri nezaruku yatisiuhe nili abudia Allah subhanahu wa ta'ala ya mungoni mwa ndu wema amtarma za rehma za hae hasibabu delefumbu wikao halitekeleza hukana muhahe yude kisa ya mtume Bashir mwana wa mtume Ayub alayhi salam ujilihani hao haisimu ya Dhulkifl اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.